siya kita horong hula-hula sa luhut na mulay pangkopor sa tula-hula na poso raklot tulang robot isa yung tamang katahon taring oras si Berito binatabuan sahat ang kita maulit natin ituhan ang loro pas liuhan namin mara iba kasasar dari or rohan namin pasahat ang oras si Berito molo tangyang namin ito rebata pirma bok ibahul-bahul pasalongan asi marohan ni rebata pirma tapi muna rasa di pangulun namin kuliah mo mga rakat, tusi cupang dalannya kapag. Soalnya ada membaru nama satami. Soro din narohara janami, unang na terburu-buru kita situasyon. Tuhan doon ang mga turuhan at kapito doon arena uli. Pasti. So ba namin ang diragasiray, o latong sa orong piyang mga katarlabat, las nirohat to na diulaw ni guru mo. So na pero namin, tuhulaw namin ragasiray. Iya, maulang na marsipang anon, maulang malay singwita, radino mangga, di rombongan nih hula-hula nami raga sirai lihat ulah ay manakin apa yang betul
Raja nami. Pura dohot nami mudo tu hami. Hamudo siap kamu partu hami saluhutna. Baru nabi abinga mudo hami raja nami. Meme dohot pura dohot tona. Muna do tu hami akaraja ni guru muna na pinubus itu di muna. Nunga tutu sikap sahat di bahasa tamu na boras si itu di. Las rohani daging nang pertudion nami. Agak pertudu. Tapi tu si majujung tua tua barahuk abinga bingon nami. Lumabi madi pahok pumulu. Bi anak kondohot paroman nami tahodo patot ni raja ipir ko kibahun-bahun pasalongan pirto di nami saluhutna luju-luju manang akak pamamuan raja nami sopado hami didari hana dulu akan pinodong mutu hami ado patot ni nama tua sopamar hula-hula manak mardonga tuhu elek marboru sopama hami di bagasat tikon mau lape orang tangan na sopa hami na foratir na buh manatami alai ado kata ni nama tua nama dok asa burungnya botik pada butuh bonana otik manang gorang na puratir sobanami debata mana manggo ikut pahot pasuna sobani mapadaran nami rata nami Tagawa na sopari pamurota de. Tagawa na sopari pamurota. Para mang pamurota. atong namaro nami Maria iya do daging nang terdinami diharoronya kadopong turang hula-hula nami saluhutna asa husobahami takas padamang godang sobai takas padamang baik lalu
manima tulang sen hami yang kerajaan di guru mula saluhutna morobe walan tangan nasabahami lasmar hanya kadang kadapung saluhutna so manima pasatami nasabah mardongan mau lihat iya wala ko na hilang baro aturang sahudo kami hatarami tondong hupadok kami sa padok inalatua wala hiutur na karakat sa kadamu diri niring roha mo rasa ni buru marsomba mardongan kevin mau lihat mamang baro diam jadi asa buru no sara gentangka burih tadi semadok kata artinya panggopar bonaniari bona tulang hula-hula biang-biang Adong, tikin apa sa ulo sih manok kita masih dok katana sama Rima ada yang gopeng kon rasa jujur dua ati rasa jujur tendorong mereka ano mah tikin apa sa ulo sih mulai ate tarpusi na tuani jadi di watanami aku begain iya hubering bola mardongat tanah biasa na ikut semangat udah tadi jadi sudah rencana itu hado rencana itu hado sudah kau dokter dah saya saurma tu pero dio akka para bos salud ada kita berihan pinok kata nami ano tu pengantin mau hatani dewata lang saha dia hamu napinator hat sinaposona ima bunda si pardongan sari pemu mau lani halak bata siap kami ulam salud ono nami ulahon aham nabi saya pani halak bata rongat tu sopa berhula-hula ele marasami boru tinggal mardonga sabuta ulahong ma ulaw ni alat bataki pero ma akahan di maksudi nih ro seti sanawan hola ala di prestamo kami hula-hulan ro ala di lasrohanan sayang dia masih rohani dewata patujono di tangian nami mau besar matani hari saya volta di bulan asih rohani dewata tuh anak na alamas sari tot poro nagami pangadua atau batu dulu me hudak paihan penodda alay manak sobat dia belas ni rohanami ang minggu iro maksud mesi durung gareja roda otik na sosi ataon kurang na sosi busi ini masih masa tengah tulang rasoni na dihita isok na hita mga lobing to apa permusi tidak si Benomu dalam Yesus bersaudara sadari oke iya tapi
Wala, taulah ko kari ka habis kasi. Saya man sa tabahin. Wari kami sudah kunokter. Jadi semanima ibinanten ng motor namin sa pagtanaw sa Amarandi. Wala pong sumanin pinabuho pa sa kami mulutan yang namin po diwara sige pagolang-golang pangarahuna. O di so sa diyo may partidya nitang yang namin dibata na po. So kung mamang boro alaya sa wala so perdomo tak kaburo boro. Ya huberin buro sa hira-hira. Nanain mangaro huberin ka kaburo. Enggak hira-hira tiki na basah ulusin no. Tiki na basah ulusin dan. Jadi baik ini lasan lo pas baru. Ano marah tiki na basah ulusin. Iyo. Oke. Oke. Jadi nggak dapat sih nasa daun liru hati kita pasang ulas ini mah. Anggo lihat tuh nak kubur. Mana nak udah dah. Anggo pemikiran nasa rumah dulu. Oke bang bro, sama di pasang kami. Mau lihat gabi madal horas dia muna hubar sanga bihami kada upuk tulang nami hula-hula nami salut na. Marla buku sudah kamu dong mobi mahasatan ya kapuda tuhami. Dong mobi mah tuh anak kuda betul main nami disong. Gabe rumah tangga nata masih turu mo tutu na sida dito ngatongat tali mobi manang di joro di debata. Raga nami disingkupnya kalasirohan na pinasahat muna. Amis yang bona suhut. Madok siya tuhat tamadalawang balas ng maribatgan. So mani barada nami nakuha tani. Oh lihat ya, amang parmusin tadi. Sa singkot tortor namin itahu mo tubig kumanuhatan. Wai ko tang sitio tio pero mo sa.